Madhuram Terang Arong amekar Hemai Teron akulat me chodet. Jang mini phaing kora sirke barni arni gang sampor phainer ke malom Borpathar police station ka parleo lakhaing kora pli Deopani MSC constituency angkang Madhuram Terang Arong amekar Hemai Teron akulat kopi ko son penone me chopi de sonsi kolara hem pho tom penanga je thandona tengke kulat ching hab de pen hem an chutun bo mahut men kulat me ke choche thekdun longsi bangso me ke pameb dun je phan bor ipon bonta me ke chokar ke the wa jog me pameb dunun edet si kulat pen kulat along ke do ana hormu ka do ka be nam lag sia hormu me chupon lablu pusi kulat hem pho tum pen che than pon lasi kisung ki phobe ka hem tuna tum pen local MSC Sorbon Kumar Telengan Parta vidisi chairperson Alice Teron pila pen ke theke dinga to phanerap thapusi ka chuning ri padupon hajang sobera egyptian rong pinang ki palia birta malong news tangke naleng pen than pan tha nale tum dukan kopi ko son simi ke cholong lok ba dukan ke kini lar sini ta ni dukan do konana ni yang santa ko ko hai ta jole na pen na hai jo tang appen hem dam po bon kang lo hem dam lo la si ni pen han an pen dam pen chu po so ka che hang hot hong na ba ro si so mi ke tek lo la si pi pen dong chu ni ke chini dam de lo la hai ke abang so dukan mi ke chi ko na podala por chu lang li ko ana por ni la pen nang tum dukan labang so hormu gna hok pon ko an bag duji ha da ka si da dui bon ai si ko pipi lo ni non min ke chupon ga he an ta do da res do ini mi tibor suki lahai an da do nang lemen la pen ko than ban ma limen ke rujini senyarti dakarong ke Madhuram Terang Arong te nang lehin pen labang so sarkar phang ko pilo ko chining riji ning hang ke noni liga chining ke tenang non da chining ri ke MSC Sorbon Teron si Pradin pen angkerari pansi chining ri lo chairman Alice Teron pi pansi Pradin pen angkerari pansi chining ri lo na ba de Litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta